Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kaya mababa abidyo na para ini si iku mga bangsami ang mga padagang. Atawan tanong sa giyang kaya sulda giyang kaya disimbir na di saya dindek lagi ang kutua mga padagang. Ay mambuwa ba sa agyang kutua kadakala na mga padagang na ragu na nayaw mga padagang. So mga ulama na ada na mga wasyatiran para si iku mga padagang. Sa paganay wasyatiran, nagyang kutua padagang na maadno nagyang kutua asidku wal amanatu wa adamul lagis. Mabalu isu padagang apatiis. Nagu kesarigan, nagu dipemalti kagyang kutua padagang. So Allah subhanahu wa ta'ala na ayakat teruyan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hay sakan wa miya maratiyaya. Nakala kaniyo su Allah subhanahu wa ta'ala. Nagutapi kanu sa giyang kutu kimamataan. Mabalui kanu mga padagang mga patiis na ayamalan na malaik si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakataruyan. Giyang kutu dua adi pesai. Yang kutua paman na padagang agu yang kutua pemasa bil khiyar. Na mata tagu kira na yang kutua kam baya-baya. Taman sadi sira na makam belag ati gunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayamanan adna kabenar ipadagang na adna mambu kabenar agi yang kutu customer. Digunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam giyang kutu adiran di kapesai na upama ko maadeng kira na giyang kutu kapetiis nagu liwan na ganiran pakaraya ganiran na giyang kutu adegangan na pesaan na giyang kutu adiran di kapesai napaka pemberakatan wallahu subhanahu wa ta'ala mana ketaguan sa baraka agiyang kutu akia pesairan. Upman at tigunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugyang kuto padagang agu si customer nakatama wa kadzaba pagmaanira nagyang kuto matatagu sa gyang kuto dagangan nagu maadeng kira nagyang kuto kapamukeg namada agyang kuto baraka agyang kuto dira ni kapesay naginda ni kadakalan sa gyang kaayamasa si padagang napked nu nagyang kuto kapamukeg nagugyang kuto pagmaan yan nagyang kuto matatago sa agyang kuto dagangan yan ayaman buwa resulta na da baraka agyang kuto adira ni kapesay. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na penutur nu Abu Hurairah radhiyallahu anhu asya gedan unabi agyang kuto dagangan. Nakia petan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutu dagangan. So kini sulnu nabi sa agyang kutu limanian na miya ba sa agyang kutu lima unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mababa sa agyang kutu dagangan. Ini sunu nabitan wa Muhammad agyang kutu padagang. Wantu na ini inwaya mababa sa agyang kaya dagangan naka. Natigu padagang ya Rasulullah inurana nagyang kana na dagangan akan. Miaba sa uran. Na ini sumbagu nabitan wa Muhammad sa agyang kutu padagang. Na inong kay ni ditegu sa puro. Puro na kaagyang kaya paman na mababa sa uno kaan may layagyang kutu mga tao. Anira na may layagyang kaya paman na pendagangan kay inong auto tatagu sa di dalam. Kailangan na si agyang kutu dagangan ada na paawingian na tataguan ka sa agyang kutu liawaw. Tigunabitan wa Muhammad man naghassa falaysa minni. Sadin sa tawa mamalatik. Sadin sa tawa mamagakal. Nadir kami pada tigunabitan wa Muhammad. Keda agyang kutua kababaloy utawa muslim sabab sa agyang kutua dinian di kapamukag. Mga pagariya pedaya sa agyang kutua wasiat o mga ulama tanu sirakatan wa mga padagang insyaallah nasupatan tanubusi kung mga padauras balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya nagupakam berakatan Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutua di tanu di kandegang nagupakalaan wallahu subhanahu wa ta'ala suris kita no paka labaan wallah agyang kutua mga tawa mga padagang
Saya tanubug temana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.